Jefe, no está lá arriba. En 1994, o alumnado do CEP Xosé María Brea Segade realizou unha plantación de árbores autóctonas no lugar de Filgueiras, a poucos metros da nosa escola. Algúns dos nosos nenos e nenas que en 1994 sementaban o futuro son hoxe os nosos pais e nais, homes e mulleres que continúan a defender o bosque comunal desde colectivos como Fousas ou Monte. O alumnado do CEP Xosé María Brea Segade quere darvos as grazas e asegurarvos que continuaremos o voso labor, árbore a árbore, ata que toda a paisaxe sexa autóctona. Ingenieros de obras paradas vigilando o que se fai. ¡Hombre! ¡Mucha cámara! Menudo os acaban de meter. ¡A chupar cámara! ¿Qué? Pues le voy a poner un pendiente a una niña. Nin planos teñen. Siéntate. Este por no venir no sabe más que ponerse mal. Para que no se taparlo a abono. No, despois, cando tempo, claro. Xa me dices ti que foi inteiro para prestar atención. Vou estar ali arriba xa me voy a... Ben, agora... Bueno, pois agora xa Claro. sabes como vai, Queres que poñer o árbol de maneira que non estea máis encerrado. Así había que echarle una mano, ¿no? Vale. Tenía lo normal sería que aprendiera, diríamos, ahora que va a ir echando Queres una que mano. estirar un poquinho a raíz para que non quede nada encollido. Hay ali outro furado. A ver, quen se encarga deste? Hay ali outro. Bueno, esta que teño niño. Dale, le hai que estirar, Espera, que eu teño terra. Espera, pago unha pala. Mira este rapaz que teñen pala. Vale, para que tapen ali aquí. Un momentiño que agora vamos a botar outro abono que hai. Vale. Vamos a darle la rienda. Sí, pero estás todavía aguantando. E botar sempre terra fresca na raíz, Es que primeiro hai que ver... Que non me empao, coño, é só de... Bueno, non me mover ahora moito, que xa estirou a raíz.
Os obstáculos. Quita pedra. Tranquilo. E despois pisades a terra, Que son noceiras, non? No, estas son nogueiras americanas. Como? Nogueiras Pois nogueiras son noceiras, non? É o mismo. Serán americanas ou chinas, pero... por aquí había. Apartarlle as pedras. Esa sobreira pintada. ¿Qué ten reis? Ai, xa vou limpa para a casa. Ali está, vente. Ali. A ver, este grupo... Quen é deste grupo? Este grupo. Toma, este é un abono para que lle poña... Aténdeme para o que é, que me fai falta o cazor, Luchito. Barbo, veña. Un poquinho máis de terra. Outro barbo. Sí, un poquinho máis. Estarán cotillando como se plantan os árboles, e ca folla para arriba ou ca folla para baixo. A ver, quen é deste grupo? Que está descotillando, os árboles van ca folla para arriba ou ca folla para baixo. Aqui, ó.
¿Qué? Esto de posplantación, sí, sempre botar por arriba, non é poder raíces, se non queimas as raíces, se botas ese, é morro árbol. A ver, hasta prueba. Se non pasa, vale, xa, Vale. A ver, ahora botarle yo. Ahora botarle aí. Pisa, botade, yo sin tocar cotallo. Laura, Paula, Sin a tocar ver, cotallo. a botarlle abono, que hai que botar abono. Veña, a ver, un aí a botarlle o abono. Pero por ali, por aquela parte, a botarlle o abono. Que se vexa de solí, que se vexa de solí, así a botarlle o abono. Aquí non é árbol, Vale. É que non hai, non chegaron. Sale do medio. A ver, por aí. Está listo, está todo. A baixar a tarriña. Ahora hai que regar, non? Ahora hai que regar. Los chavales se van para arriba. Sí, ahora están en regar. Ahora hay que juntar las herramientas que tenemos. Eso sí. 10 palas, los rayos todos. Claro. Esta me pasa nada. Ahora non se aguanta, ahora deixar. Así é que é. A ver, ahora pisade un pouco.
Colle, hombre. Así, así, pero árboles. Non tiredes co árboles. A ver, xa. Saca la mano, crees que lo está filmando. ¿Estás saliendo en la tele, lagarto? Ahora,